and let's make the fourth multilateral naval exercise Komodo 2023 a success. See you there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. First of all, we would like to extend a very good morning and our warmest welcome to the Honorable Commander in Chief of the National Armed Forces, Admiral Yudo Margono. Sebagai salam pembuka, perkenankan untuk kami menyapa ucapan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Panglima Tentara Nasional Indonesia, Laksamana TNI Yudo Margono SDMM. Honorable Chief of the Nation Navy, Chief of Navy or participating countries, Senior Officer, Governor of Seoul, Sulawesi Province, Mayor of Makassar, Chairman of Parliament of Seoul, Sulawesi, Regional Leadership Coordination Forum of Seoul, Sulawesi, local government officials, and all participants of the fourth multilateral naval exercise Komodo 2023, distinguished guests, ladies and gentlemen. Yang kami hormati para kepala staf angkatan, kepala staf angkatan laut dari negara peserta, para pangkotama, seluruh perwira tinggi, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh peserta latihan dan hadirin undangan yang berbahagia. All praise to God Almighty for His blessing we could gather here today on Monday, 5th June 2023 to attend the opening ceremony of the fourth multilateral naval exercise Komodo 2023. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa.
dulu di YouTube-nya nih. Hah? Matikan dulu ya. Belum ke streaming tau? Belum. Matikan dulu supaya terdengar suara. Matikan saya.
audionya. Nggak bagus audionya. Maksudnya
relationships and build cooperation with friendly nations. To improve operational readiness and interoperability between the Navy and maritime agencies in the region, especially in addressing various threats other than military operation. This exercise is also expected to be a forum for the exchange of knowledge and experience among participants to facilitate coordination in dealing with various crisis situations in an integrated manner. This year, the Multilateral Naval Exercise Komodo, the 4th edition in 2023, will take place in the waters of Makassar Strait and the city of Makassar from June 5th to June 8th, 2023. The exercise will be participated by 17 foreign warships and a number of delegations from 33 friendly countries. Meanwhile, the Indonesian Navy will deploy 24 warships, supported by 7 ships from the Indonesian Coast Guard, Search and Rescue Agency, Maritime Police, Customs, Port Authority, and Makassar Harbor Master. The participation of representatives from friendly navies demonstrates the importance of this activity in the international agenda that can contribute positively to achieving regional security, stability, and peace. The series of activities to be carried out include naval exercises and civic missions, which are divided into 2 phases: land phase and sea maneuver. In addition, there will be interactive activities and entertainment aimed at introducing the local wisdom of Makassar to foreign participants. The Indonesian Navy is collaborating with the provincial government of South Sulawesi and the mayor of Makassar and relevant agencies to ensure that this activity can also provide real benefits to the people of Makassar City and surroundings area. Moreover, this multilateral naval exercise Komodo reflects the strong commitment of the Indonesian Navy to support the national development vision of the government in realizing Indonesia as sovereign, advanced, and sustainable maritime nation. Honorable Admirals Yudo Margono and distinguished guests, that concludes the report on the preparation for the Multilateral Naval Exercise Komodo 2023. Furthermore, I kindly request Admiral Yudo Margono to officially open this event. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalus Veva Jaya Mai. Thank you, sir, for your speech. Please be seated. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Selanjutnya disilahkan dengan hormat untuk kembali ke tempat. Untuk audio output. Honorable guests, ladies and gentlemen, for the next agenda is opening speech by Commander-in-Chief of Indonesian Armed Forces, followed by official remarks. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan Panglima Tentara Nasional Indonesia, dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan Menek keempat tahun 2023 kepada yang terhormat Laksamana TNI Yudo Margono SEMM. Disilakan. Ini audio di press. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio interpret. Good morning. May peace be upon us. Shalom. Om Swastiastu. The Honorable Chief of Indonesian Navy, Soregen sudah masuk. Chief of Australian Navy, Chief of Fiji Navy, Chief of Singapore Navy, Chief of Timor-Leste Navy, Head of Delegation from Bangladesh, Oke, saya cek dulu. Brunei, Darussalam, Brazil, Cambodia, Kanada, China, Chile, France, India, Iran, Italia, Jepang, Malaysia, Kenya, Netherlands, New Zealand, Oman, Pakistan, Philippines, Papua Nugini, Qatar, Rusia,
South Korea, Sri Lanka, Spain, Thailand, Turki, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, and Vietnam. aturannya. All participants of the Mikrofon four multilateral naval exercise Komodo saya cuman dan yang saya hormati pakai yang Gubernur noise suppression. Sulawesi Selatan beserta Forkompimda Sulawesi Selatan, para rektor, Minus 20 dB. Rektor Unhas, Rektor Muhammadiyah, Rektor UIN, Rektor UNM, dan Rektor Busowa, juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang bersama-sama hadir bersama kita. Ladies and gentlemen, first of all, let us praise of the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, do His mercy and grace so that we can attend the opening ceremony of the fourth multilateral naval exercise Komodo in very good condition. It is my great joy to welcome the Honorable Chief of Navy and Head of Delegation from participating countries. Welcome to Indonesia, and hope all you will have a memorable experience during your stay. Distinguished guests and participants, Multilateral Naval Exercise Komodo is a joint training that is conducted by the Indonesian Navy every 2 years. Karena kegedean. This exercise is a no war. This exercise is no war. Naval exercise with solely focus on strengthen the cooperation in regional area, especially in conducting the humanitarian assistance and disaster relief operation. Also, 15 dB. multilateral exercise is the implementation of the main duties of the Indonesian Armed Force, especially the Indonesian Navy is the field of military diplomacy. The exercise is conducted under the principles of equality and mutual respect. The main output of the exercise is the creation of the Seaman Brotherhood among the participants. The fourth MNEX comprised of 36 countries and 48 warships from around the globe. The exercise was conducted as a form of joint determination to rise together after the COVID-19 pandemic. Like with the theme of the exercise, partnership of recover and to rise stronger. COVID-19 has provided valuable lesson learned, and no country that could survive from a pandemic. Cooperation is vital to overcome the damaging impact of COVID-19 further. Let us hand in hand prepare for possible future disasters, including our regional vulnerability to the rings of fire. Distinguished guests and participants, finally, allow me to express my good appreciation to the Chief of Indonesian Navy and staff who planned and prepared this exercise precisely. To all training participants, please ask this opportunity to establish good communication and enhance cooperation. More importantly, please always put safety a priority during the training. Good luck and may God bless us all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Santi, Santi, Santi Om. Thank you, Admiral. May we request you to remain on the stage for pressing the button. And to accompany you, now we kindly invite the Chief of Indonesian Navy, Governor of South Sulawesi Province, and Mayor of Makassar to the stage. Terima kasih kepada Panglima TNI. Selanjutnya dimohon dengan hormat untuk tetap tinggal di tempat. Dan kami mengundang dengan hormat kepada Kepala Staf Angkatan Laut, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan Wali Kota Makassar berkenan untuk mendampingi Panglima TNI untuk melaksanakan prosesi pembukaan yang ditandai dengan menekan tombol sirine. Halo friend. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga Pada hari ini, Senin tanggal 5 Juni 2023, pukul 08.30 waktu Indonesia Tengah, video tutorial kali ini multilateral sih sebenarnya Naval mau Exercise membantu Komodo kita 2023 itu nanya secara resmi kalau saya nyatakan live streaming dibuka. gimana, gitu. Nah, buat kalian-kalian Ladies and gentlemen, give big round applause. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pembukaan Multilateral Naval Exercise Komodo tahun 2023. channel YouTube gue ini ya. Oke, langsung kita mulai aja ke caranya. Thank you, sirs. You are Oke, kindly untuk step visited. yang pertama, Terima kasih kami kalian ucapkan. harus Selanjutnya download disilakan dengan aplikasi hormat untuk OBS kembali ke atau tempat. Open Broadcaster Software, di mana aplikasi OBS ini adalah aplikasi pengganti dari Mimo TV Studio. Honorable guests, Nanti ladies link and OBS-nya gentlemen, gua for the cantumin next di agenda deskripsi di is bawah ya. video Kalau udah presentation. di-download, tinggal Hadirin yang kami diinstal hormati, aja. selanjutnya Nanti marilah setelah kita selesai saksikan tampilan bersama awalnya seperti penayangan ini. video rangkaian kegiatan dalam latihan menek tahun Kemudian untuk 2023. step yang kedua, setelah kalian udah install OBS, kalian nggak akan menemukan desktop audio di sini nih. Ya, kalian nggak bakalan nemuin desktop The audio. Indonesian Navy Desktop holds audio the ini fourth ada multilateral naval exercise Komodo 2023 kalian live stream, on the kalian 5th to 8th of June kalian 2023 in Makassar, which atau will be lagu, participated by atau juga 36 audio countries. Discord kalian bisa kalian. Previously, the exercise was begun with the Initial Planning Conference (IPC), which was conducted in Jakarta on the 21st of December 2022 and was attended by navies from 28 countries. To top off the IPC, Mid Planning Conference (MPC) was conducted in Surabaya on the 9th of February 2023. MPC was participated by 26 countries. 16 delegations participated live and 10 delegations through video conference. Furthermore, to determine the final decision for the series of exercise and the participants, the final planning conference (FPC) was held on the 5th of April 2023 in Makassar, attended by the navies from 18 countries. Multilateral Naval Exercise Komodo is a non-combat exercise prioritizing humanitarian operations with the Engineering Civic Action (NCAP) and Medical Civic Action Program (MEDCAP). Particularly, the Engineering Civic Action Program of this multilateral naval exercise Komodo in Makassar builds and renovates a number of public facilities. Among others are renovating the buildings of Satap 41 School of Layalay Island, building Tourist Alley at Cakalang Street and Komodo Monument in the center point, as well as renovating street facility at Lantraki. Meanwhile, Medical Civic Action Program will conduct dental treatment, circumcision, hair lip surgery, and cataract surgery. Honorable guests, ladies and gentlemen, now proceeding the signing of flag, may we invite as follows to the flag signing tables. The Honorable Commander-in-Chief of Indonesian Armed Forces, Chief of Indonesian Navy, Governor of South Sulawesi Province, Mayor of Makassar, and distinguished Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Brazil, Cambodia, Canada, Chile, China, England, Fiji, France, India, Iran, Italy, Japan, Kenya, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Qatar, Russia, Singapore, Sri Lanka, South Korea, Spain, Thailand, Timor-Leste, Turkey,
Uni Emirates Arab, United States of America, and Vietnam. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penandatanganan prasasti. Kami mengundang dengan hormat kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Staf Angkatan Laut, Gubernur Sulawesi Selatan, serta seluruh perwakilan delegasi dari seluruh negara peserta untuk menuju ke tempat penandatanganan yang telah disiapkan. Dimohon untuk pendamping negara delegasi atau liaison officer untuk berada di luar area penandatanganan prasasti. Distinguished delegation may request you to sign the plaque in counting 3, 2, 1. You are kindly please. Ladies and gentlemen, after plaque signing, we have a photo session. Thank you. Setelah ini dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Thank you. As the signing of the plaque has been complete, kindly be seated. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, dan seluruh delegasi untuk kembali ke kursi undangan. Ladies and gentlemen, now we have to come to the await performance of Bonanza demonstration from the 200 Squadron of 2nd Wing of Pus Penerbal, Sukhoi and Flying Pass. Demonstration from the 11th Squadron of the 5th Wing of Hasanuddin Makassar, and also skydiving attraction. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama persembahan demonstrasi Bonanza dari Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Pus Penerbal, demonstrasi pesawat Sukhoi dan Flying Pass dari Skuadron 11 Wing 5 Hasanuddin Makassar, serta atraksi penerjunan. Selamat menyaksikan. Today we will perform from Rajawali Flight on the back of podium. This is Rajawali Flight V Formation. V formation is a formation that represents thought and directed vision and mission of Rajawali Laut of the Navy for the form of supporting the reality of reliable and respected Navy aviation. V formation merupakan bentuk presentasi dari visi misi yang tajam dan terarah dari para Raja Wali TNI Angkatan Laut demi mendukung terwujudnya penerbangan TNI Angkatan Laut
yang handal dan disegani. Rajawali flight consists of 5 aircraft of G36 Bonanza, which on this association is divided 2 elements. As flight leader, Lieutenant Commander Lisi Mohar, which as daily service as 200 Squadron Commander. Raja Wali Laut Flight terdiri dari 5 unsur pesawat Bonanza G36 yang pada kesempatan kali ini terbagi dalam 2 elemen. Sebagai flight leader, Mayor Laut Pelaut Ruby Lisa Mokhtar yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Skuadron 200. Ladies and gentlemen, we can see from the left of podium, Rajawali Laut Flight will crossing in the left echelon formation. Beri tepuk tangan yang meriah. Left echelon formation. As we know, in June 1969, the role of the material development of Indonesian Navy is entrusted to the 200 Squadron. As motto of the 200 Squadron, Geladi Jalakaca, which means a place to practice marine material warriors in maintaining sea security from the air. The main duty of the 100 Squadron is to be provide flight training for pilots so that they always to be ready to do their duty. 3 Juni 1969, peran pembinaan material penerbangan TNI Angkatan Laut dipercayakan kepada Skuadron 200. Moto Skuadron 200, Geladi Jalakaca, yang memiliki arti tempat berlatih prajurit matra laut dalam menjaga keamanan laut dari udara. Tugas pokok Skuadron 200 adalah memberikan pelatihan terbang bagi para penerbang agar selalu siap melaksanakan tugasnya. Ladies and gentlemen, in a minute will be the last maneuver of Rajawali Laut Flight as the work in the will be shown in the closing aerial demonstration on this sunny morning. Sesaat lagi, manuver terakhir dari Raja Wali Laut Flight, taktikal berjalan masuk, akan ditampilkan dalam penutupan demonstrasi udara di pagi hari yang cerah ini. Ladies and gentlemen, this is our last maneuver in the opening ceremony of multilateral naval exercise Komodo 223. I look at the front of the podium. 5 elements of Bonanza will try to produce the best maneuver of Navy aviation. Hadirin, inilah persembahan manuver terakhir Raja Wali Laut Flight dalam opening ceremony multilateral naval exercise Komodo tahun 2023. Terlihat di depan podium unsur Bonanza terbang dengan penuh kebanggaan demi mempersembahkan manuver-manuver terbaik. Please accept our greetings. Bombers Maneuver Rajawali Laut Flight. Please big applause. Ladies and gentlemen, the members of Rajawali Laut Flight is any 2 person who are son of Makassar Regional are Lieutenant Faisal and Lieutenant Junior Grade Hadi. We are the powerful pilots of Indonesian naval flight, ready to realize to Indonesian Navy that is reliable and respected, and become a glorious Indonesian Navy. Our official for nation and country, always be glory of Indonesian Navy. Kami, para pilot tangguh dari penerbangan Angkatan Laut Indonesia, siap mewujudkan TNI Angkatan Laut Indonesia yang handal, dihormati, dan menjadi Angkatan Laut yang jaya. Persembahan kami untuk bangsa dan negara selalu menjadi kejayaan TNI Angkatan Laut Indonesia. Indonesian Navy, Jalas Veva, Jaya Mahe. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka memeriahkan multilateral naval exercise Komodo keempat tahun 2023,
kami Skadron Udara 11 Lanut Sultan Hasanuddin Makassar dengan bangga mempersembahkan flypast pesawat tempur Sukhoi 2730. Ladies and gentlemen, in order to land event at the 4th Multilateral Naval Exercise Komodo 2003, we, 11 Air Squadron Sultan Hasanuddin Air Force Base, Makassar, proudly present the Sukhoi 27 and 30 fighter aircraft flypast. Hadirin yang berbahagia, marilah kita arahkan pandangan mata kita ke arah kiri podium. Thunderflight akan melintas dalam bentuk left echelon formation. 3 pesawat Sukhoi dengan gagah perkasa. Ladies and gentlemen, please welcome Thunderflight! Selanjutnya, Thunderflight akan berbelok ke arah kiri menuju persiapan flypast berikutnya. Ladies and gentlemen, after this, Thunderflight will turn left to prepare for the next flypast. Thunderflight dengan formasi 3 pesawat dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 11, Letnan Kolonel Penerbang Setio Budi Pulungan. Sebagai Thunder One, Letkol Penerbang Setio Budi Pulungan dan Kapten Penerbang Rino. Thunder 2, Mayor Penerbang Satria dan Letu Penerbang Hasan. And Thunder 3, Kapten Penerbang Fajar. Thunderflight with a formation of 3 aircraft and lead directed by 11 Air Squadron Commander Lieutenant Colonel Setio Budi Pulungan as Thunder 1, Lieutenant Colonel Setio Pulungan and Captain Rino. Thunder 2, Major Satria and Lieutenant Hasan. Thunder 3, Captain Fajar Siddiq. Hadirin yang kami hormati, manuver yang kedua, Thunderflight akan melintas dari arah depan podium dengan suara gemuruh yang menggetarkan hati sanubari kita semua. Ladies and gentlemen, the second maneuver, Thunderflight will pass in front of the podium with a roar that shakes the heartstrings of all of us. Ladies and gentlemen, please welcome Thunderflight with V formation. Selanjutnya, Thunderflight akan berbelok ke arah kiri untuk melaksanakan flypast berikutnya. Ladies and gentlemen, the third maneuver. Thunderflight will cross from the right of the podium with the right echelon formation maneuver, while this formation requires high concentration to maintain the beauty. Hadirin yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama, Skadron Udara 11 Lanut Sultan Hasanuddin Makassar mempunyai tugas pokok untuk menyiapkan dan mengoperasikan pesawat tempur strategis
untuk operasi udara serangan strategis, operasi udara perlawanan, darat, laut, dan udara, operasi penegakan hukum dan pengamanan wilayah udara, serta counter sea operation. 11 Air Squadron Sultan Hasanuddin Air Force Base has the main task of preparing and operating strategic combat aircraft for strategic attack, air operation, resistance air operation in land, sea and air, law information operation, and airspace security and counter sea operation. Jangan biarkan mereka mencuri semua dari luhur kita. Buka mata, hati dan telinga. Ladies and gentlemen, give the warm applause to Thunder Flight! Beri tepuk tangan yang meriah. Thunder Flight! Satulah untuk Indonesia. Kobarkan semangatmu, kan ku bela sampai habis nafasku. Hari ini dengan menggunakan pesawat tempur canggih milik TNI Angkatan Udara, Thunder Flight telah mengudara untuk turut memeriahkan opening ceremony Multilateral Naval Exercise Komodo keempat. Dengan diiringi gemuruh suara pesawat Sukhoi, Thunder Flight akan berdiri sebagai duta bangsa dalam membina potensi dirgantara Indonesia dan menjadikan TNI Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Today, using advanced Indonesian Air Force fighter aircraft, Thunder Flight has taken to the air to enliven the opening ceremony of the 4th Multilateral Naval Exercise Komodo 2022. Accompanied by the row of Sukhoi aircraft, Thunder Flight will stand as the nation ambassador in fostering Indonesian airspace potential and making Indonesian Air Force respected in the region. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya Thunder Flight akan melintas dari arah belakang podium dan akan melaksanakan manuver bom blast layaknya serpihan bom yang meledak. Dan masing-masing pesawat akan melepaskan flare. Ladies and gentlemen, as our final Thunder Flight will appear from the behind of the podium and pass in front of all of us, and will carry out bomb burst maneuvers like bomb fragments that explode, and each aircraft will release flares and of course place a maneuver at high speeds. Ladies and gentlemen, Thunder Flight, combat, go! And flare, flare, flare! Beri tepuk tangan yang meriah, Thunder Flight! Putihku selalu di hati. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Today, at opening ceremony of the 4th Multilateral Naval Exercise Komodo 2023, this time we will see the performance of skill and the agility of Indonesia's Navy SEALs, the Frogman Naval Special Force from 2nd Fleet Command, Satuan Komando Pasukan Kata, Koarmada II Republik Indonesia, 2nd Indonesian Battalion Marines Reconnaissance, Batalion Intai Amfibi II Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Indonesian Special Force, Air Force, Komando Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara, and Indonesian Police Mobile Brigade from Province South of Sulawesi, Brigade Mobil Polisi Daerah Sulawesi Selatan. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi mari kita saksikan bersama
demonstrasi terjun payung dari prajurit pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Sat Kopaska Koarmada 2, Sat Kopaska Koarmada 1, Kopaska TNI Angkatan Udara, dan Satuan Brigade Mobil Polda Sulawesi Selatan. We can see from the sky, all the skydivers already opened their parachute from 8,000 feet above the sea surface. We can see above our tent on the left side 7 skydivers already dancing, flying and trying to approach to the target. Marilah kita layangkan pandangan kita ke arah langit biru di angkasa. Dari ketinggian 8.000 feet di atas permukaan laut, tampak ketujuh peterjun telah exit dari pesawat, selanjutnya melaksanakan pelayangan dan pencabutan parasut sesuai dengan ketinggian yang telah ditentukan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, appear above the audience hall. All the 7 parachutists started to maneuver to form the stage to adjust their elevation and keep the stage between the parachutists, then directly to the domain of landing point. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, para peterjun akan mencoba untuk mendarat di ponton yang berada tepat di jarak 300 meter di depan dari podium. Para peterjun merupakan gabungan dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Brigade Mobil Polda Sulawesi Selatan. The skydivers will perform a skill accuracy landing on floating ponton which is stand above the sea surface before the ship harbor. Ladies and gentlemen, in the very short moment, we can count the first of the skydivers try to land in the ponton, trying to approach it according to the situation and kita saksikan bersama di depan kita. 1, 2, and Happy landing! Peterjun kedua, happy landing! The first jumper from Special Forces of Air Force, pasukan khusus dari TNI Angkatan Udara. Peterjun kedua dari Satuan Komando Pasukan Katak Koarmada 2 RI. Peterjun ketiga, Letnan 2 Arifudin dari Sat Kopaska. Marilah kita lihat bersama peterjun berikutnya, peterjun kelima, Serma Fatoni dari Kopaska TNI Angkatan Udara. ladies and gentlemen, in front of us, once again, from the Indonesian Brigade Mobile, Province of Sulawesi Selatan, trying to approach in front of the audience. And 3, 2, 1, and happy landing! Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peterjun dari Brimo Polda. Dan touchdown! Skydiver from Batalion Intai Amfibi Marinir mendarat tepat di depan ponton. Indonesian Marine Reconnaissance from Surabaya already touched down in front of the ponton.
Selanjutnya, peterjun nomor 9, the 9 skydiver, try to approaching to the target of the ponton. And touchdown! Beri tepuk tangan yang meriah. Mari kita hitung bersama. 3, 2, 1, touchdown! Ladies and gentlemen, distinguished guests, all the skydivers also brings all the flags for the multilateral Naval Exercise Komodo 2023 as the information. The fourth jumper from the second circuit will bring the multilateral Naval Exercise Komodo flag. But now in front of us, from the Indonesian Police Mobile Brigade, try to touch the target and then Happy landing! Give a big round of applause. please give applause for the skydivers from the Indonesian Police. Tampak di hadapan kita telah berkibar bendera-bendera yang ikut merayakan kemeriahan dan kemegahan latihan multilateral TNI Angkatan Laut. Di depan kita telah tampak bendera TNI Angkatan Laut Jales Veva Jayamahe bersama-sama dengan bendera multilateral Naval Exercise Komodo bersama-sama akan melaksanakan touchdown di depan podium. Hadirin sekalian, beri tepuk tangan yang meriah. both skydivers come from Indonesian Marines Battalion Reconnaissance. Kedua skydiver atau peterjun berasal dari Batalion Intai Amfibi 2 Marinir Surabaya. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and for the last, another flag from Indonesian National Headquarters Armed Forces, bring by the Frogman Skydiver. Berikutnya bendera markas besar TNI. 3, 2, 1, happy landing! Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, bendera Mabes TNI dibawakan oleh peterjun dari Satuan Komando Pasukan Kata Koarmada 2 Republik Indonesia. Ladies and gentlemen, let us see the last skydivers bring the Indonesian flag. Let's count. 3, 2, 1, touchdown! Happy landing! Distinguished guests, ladies and gentlemen, the skydiver who used the sailor uniform comes from the Indonesian Frogman Special Force. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, peterjun terakhir yang membawa bendera kebesaran Indonesia berasal dari Satuan Komando Pasukan Kata Koarmada 2 Republik Indonesia. Dan sesaat lagi seluruh peterjun akan melaksanakan penghormatan kepada hadirin sekalian. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, setelah ini akan dilaksanakan penghormatan oleh para peterjun TNI dan Polri. Dan acara ini akan dilanjutkan pemberian kenang-kenangan dari para peterjun kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen, with this, the skydivers will give a salute to the all audience. Terimalah salam hormat kami. Skydiver from Indonesian Special Force and Indonesian Police.
Dan selanjutnya berkenan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk menerima kenang-kenangan dari peterjun Tentara Nasional Indonesia dalam rangka kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo 2023. Beri tepuk tangan yang meriah para hadirin sekalian. Berkenan selanjutnya kepada Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk melaksanakan ucapan selamat kepada peterjun gabungan TNI dan Polda Sulawesi Selatan. Mari kita berikan tepuk tangan kembali yang meriah kepada para peterjun-peterjun kita. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Panglima TNI beserta Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan foto bersama dengan para peterjun. Ladies and gentlemen, let us see the next agenda is photo session. Sambil teriak, Jales Pepa! Jales Pepa! Jales Pepa! Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia beserta Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Thank you, Admiral. You are kindly requested to be seated. Dimohon kepada para peterjun untuk dapat kembali ke tempat. Ladies and gentlemen, on this moment we will watching a demonstration of aircraft and helicopters from Indonesian Navy and Indonesian Air Force. The sequence of flypast demonstration on this morning include Hiu flight consists 3 Indonesian Navy helicopters, 1 Bell 412 helicopter and 2 IS-565 MBA Panther. Raja Wali flight consists of 5 Bonanza G36 aircraft. Paus flight consists 1 Sin 235 and 1 King Air from Indonesian Coast Guard aircraft. And then the last, Dirgantara flight consists 1 Boeing Indonesian Air Force and 3 Sukhoi Su-27 and 30 fighter aircraft. Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama demonstrasi udara pesawat helikopter TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Urutan-urutan dalam demonstrasi flypast kali ini, Hiu Flypast yang terdiri dari 3 helikopter TNI Angkatan Laut, 1 helikopter Bell 412 dan 2 helikopter AS-565. Raja Wali Laut Flight terdiri dari 5 pesawat Bonanza G36. Hawk yang Paus Flight yang terdiri dari 1 pesawat CN-235-220 dan 1 pesawat King Air dari Badan Keamanan Laut. Dan yang terakhir, Dirgantara Flight yang terdiri dari 1 pesawat Boeing TNI Angkatan Udara
dan 2 pesawat Sukhoi Su-27. Ladies and gentlemen, let's see our eyes on the left of podium. U flight consists of 3 Indonesian Navy helicopters forming a V formation with flight leader Lieutenant Junior Grade Sima and co-pilot Ensign Andi Kuita, who is a Navy woman from Regional Makassar, will cross in front of us. Here it is. U flight. Beri from tepuk Indonesian tangan yang Navy. meriah. U fly. Following in the behind, the U Flight 5 Bonanza G36 aircraft, performing V formation and leader by flight leader Lieutenant Commander Ruby Lisa Mohar. Ladies and gentlemen, Raja Wali Laut Fly. And the next following behind Raja Wali Flight, it's since 1 CN235 as flight leader Lieutenant Commander Febrianto Adinugroho and wingman 1 King Air from Indonesian Coast Guard, forming right echelon formation. Here it is. Paus Fly. Ladies and gentlemen, in the last position, 3 Indonesian Air Force aircraft forming a V formation with flight leader 5th Squadron Commander Lieutenant Colonel Hendro Sukamdani. Dan di posisi terakhir akan melintas di hadapan kita semua 4 pesawat dari TNI Angkatan Udara membentuk Arrowhead Formation dengan dipimpin flight leader Komandan Skuadron Udara 5 Letkol Penerbang Hendro Sukamdani. Pada demonstrasi flypast pagi hari ini dengan urut-urutan sebagai berikut telah melintas di hadapan kita U Flight dengan V Formation, Paus Flight dengan Right Echelon Formation, Bonanza Flight dengan V Formation, dan di posisi terakhir Dirgantara Flight akan membentuk Arrowhead Formation. Marilah kita saksikan dari arah kiri podium 4 pesawat TNI AU membentuk Arrowhead Formation. Ladies and gentlemen, give a big round of applause for Dirgantara Fly. Ladies and gentlemen, we have finished our 6th round of air demonstration to liven up today, the opening ceremony today. Thank you for your attention. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian demonstrasi udara dalam memeriahkan acara opening ceremony pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Fourth Multilateral Naval Exercise Komodo, Partnership to recover and to rise stronger. Once again, please give a big round of applause. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Honorable guests, ladies and gentlemen, now let us see the fabulous performance from the Indonesian Naval Academy. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya turut memeriahkan acara pembukaan MENEK keempat tahun 2023. Marilah kita saksikan bersama penampilan Genderang Suling Gita Jalan Taruna Akademi Angkatan Laut. Good morning to the Excellency, the Commander-in-Chief of the Indonesian Armed Forces, the Honorable Chief of Indonesian Navy,
and all delegates who participate. As the opening performance of display Genderang Suling Gita Jala Taruna, this time Indonesian Naval Academy will give the performance for all Makassar people and especially for the delegates in the opening ceremony of Multilateral Naval Exercise Komodo 2023. Kami ucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang kami hormati Kepala Staf Angkatan Laut, para delegasi, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sebagai pembuka penampilan display Genderang Suling Gita Jala Taruna, kali ini kami Taruna Akademi Angkatan Laut akan memberikan penghargaan kepada seluruh masyarakat dan terkhusus untuk seluruh delegasi yang telah berpartisipasi dalam kegiatan opening ceremony yang merupakan rangkaian acara Multilateral Naval Exercise Komodo. Right in front of us with the rhythmic movement and along by our legendary song Sail Over the Seven Seas, the Genderang Suling Gita Jala Taruna Indonesian Naval Academy that consists of Indonesian Naval Cadet batch 69 and 70 under the command of the Governor of Indonesian Naval Academy, Major General Marine Corps Andy Supardi, that will sail aboard and diplomate to the Europe with the country that will be visited: Italy, France, Norway, Germany. Tepat di hadapan kita sekalian, dengan gerakan seirama dan diiringi lagu legendaris, berlayar mengarungi 7 samudra. Inilah Genderang Suling Gita Jala Taruna, Taruna Akademi Angkatan Laut, Angkatan ke-69 dan Angkatan ke-70, dalam pembinaan Gubernur Akademi Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi. Ladies and gentlemen, as a prelude to the performance, please accept our cordial regards. Genderang Suling Gita Jala Taruna. Ladies and gentlemen, this time Indonesian Naval Academy cadets will give the performance of Drum Corps Gita Jala Taruna. Hadirin yang berbahagia, kali ini Taruna Akademi Angkatan Laut memberikan sebuah penampilan Drum Corps Gita Jala Taruna. Drum Corps Gita Jala Taruna is a combination of contemporary snare drum innovated with epic and rhythmic movement. Drum Corps merupakan perpaduan musik snare drum kontemporer yang diinovasikan dengan gerakan-gerakan yang epik dan seirama.
The March of Gandrang Suling Gita Jala Taruna is a tradition of Indonesian naval cadets. The combination is consisting 21 March, Cadet March, Teen March, and Calf March. Mars Taruna Akademi Angkatan Laut merupakan tradisi Taruna Laut. Kombinasi Mars ini terdiri dari Mars Kadet, Mars 21, Mars Din, dan Mars Calf. The beat of the snare drum produced shows the spirit of the Naval Academy cadets that never goes down. Ketukan musik snare yang dihasilkan menunjukkan semangat para taruna Akademi Angkatan Laut yang tak pernah padam. Give a big round of applause. Gandrang Suling Gita Jala Taruna. The next song is Akabri Jaya. Akabri Jaya describe about the journey of the cadets with the persistences that start from the first gate Kawah Chandra di Muka Magelang till the land of Bumi Moro, Surabaya. Lagu kedua adalah lagu Akabri Jaya, mendeskripsikan penggambaran kehidupan taruna, dimulai dari pintu gerbang pertama Kawah Chandra di Muka Magelang sampai Tanah Bumi Moro, Surabaya. In his performance, Indonesian Naval Cadet also conveyed the message that we, the Indonesian Navy, that led by the Chief of Indonesian Navy, Admiral Muhammad Ali, has a strength, accuracy, security, and make a good relation by protecting the oceans with the motto Jalas Veva Jaya Mahe. Dalam penampilan ini, Taruna Akademi Angkatan Laut juga menyampaikan pesan bahwa kita Angkatan Laut Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memiliki kekuatan, ketepatan, keamanan, dan menjalin hubungan baik dengan menjaga lautan Nusantara dengan moto Jalas Veva Jaya Mahe. Terimalah salam hormat kami
Genderang suling Gita Jala Taruna. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Genderang Suling Gita Jala Taruna. As the closing of the performance, Indonesian Naval Cadet will make 5-line formation, accompanied by our special song, Jalas Veva Jaya Mahe, that was made by Commander-in-Chief of the Indonesian Armed Forces, Admiral Yudo Margono. Dan sebagai penutup penampilan, Taruna Akademi Angkatan Laut membentuk formasi 5 banjar dengan diiringi lagu spesial Jalas Veva Jaya Mahe yang merupakan lagu ciptaan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Laksamana TNI Yudo Margono. And that is all from us, the Indonesian Naval Academy. Thank you and see you in the next event. Demikian persembahan dari kami Taruna Akademi Angkatan Laut. Terima kasih. Re Dharma Santi. Distinguished ladies and gentlemen, once again, give big round applause. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut. Honorable guests, ladies and gentlemen, the last performance is closing dance performed by 500 junior high school students of Makassar. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya tarian penutup sebagai persembahan terakhir penampilan karya tari kolosal dari pelajar sekolah menengah pertama. Ladies and gentlemen, we proudly present Tariku untuk Indonesia, our dance for Indonesia. Ladies and gentlemen, Tariku untuk Indonesia Dance is a colossal dance performed by 500 female dancers from high school, junior high school all around Makassar City under the Development of Education and Culture Department of Makassar City. Tariku untuk Indonesia ditampilkan oleh 500 penari perempuan yang berasal dari pelajar sekolah menengah pertama sekota Makassar di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. Tarian ini merupakan karya tari kreasi baru dan digarap dalam konsep karya kekinian. Pada hari ini dipersembahkan untuk turut memeriahkan acara Multilateral Naval Exercise keempat tahun 2023. Give a big applause for Tariku untuk Indonesia. Cahaya mata alam terurai, anugerah Makassar untuk pertiwi, anugerah ilahi untuk Indonesia. Semilir angin memilih menyapu hari, menambah sejuk sambut mentari teriring
Indonesia by Development of Education and Culture Department of Makassar City. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, terimalah penghormatan kami dari Gabungan Sekolah Menengah Pertama Sekota Makassar dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Makassar. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para siswi-siswi Sekolah Menengah Pertama Sekota Makassar. Honorable guests, ladies and gentlemen, last but not least, our performance has ended. Now we proceed to photo session. Hadirin yang berbahagia, di hari yang indah ini, mari kita abadikan momen spesial dengan sesi foto bersama. We respectfully invite as follows to the photo session area, which is located on your right side. Honorable Commander-in-Chief of Indonesian Armed Forces, Chief of Indonesian Navy, Governor of Sulawesi, and all delegation. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, dan seluruh delegasi untuk menuju tempat sesi foto bersama.
Ladies and gentlemen, for your information, after opening ceremony, we will have International Fleet Review. Kindly invite Commander-in-Chief Armed Forces, Chief of Indonesian Navy, Mayor of Makassar, and also all chiefs of Navy and head of delegation to on board in Bung Karno battleship. Our committee will assist you. Thank you. Setelah sesi foto bersama dilanjutkan dengan International Fleet Review IFR, dimohon kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, serta seluruh delegasi untuk menuju KRI Bung Tomo untuk melaksanakan International Fleet Review. Untuk melaksanakan Fleet Review di KRI Bung Karno. And to other ladies and gentlemen, and for other participants, quickly continue our agenda as follow. It's suitable with your schedule. Thank you. Dan untuk hadirin yang lain serta partisipan yang tidak mengikuti kegiatan IFR, untuk kegiatan selanjutnya dapat menyesuaikan. Distinguished participants, on behalf of the Indonesian Navy, we would like to express our gratitude for your participation. Have great time in Makassar, South Sulawesi, and have a good day. Thank you. Setelah KRI Bung Karno akan berlayar, dimohon kepada seluruh tamu undangan yang lain, tamu undangan VIP, bisa bergerak untuk menuju holding room yang telah disiapkan, yang terletak di sebelah kanan podium. Sekali lagi, seluruh tamu VIP, seluruh tamu undangan yang tidak ikut melaksanakan International Fleet Review berkenan kiranya untuk bergerak ke holding room yang terletak di sebelah kanan dari podium utama. Ladies and gentlemen, on behalf of the Indonesian Navy, we would like to express our gratitude for your participation. Have a great time in Makassar, South Sulawesi, and have a good day. Atas nama keluarga besar TNI Angkatan Laut, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan hari ini. Semoga kita semua dapat melaksanakan latihan dengan baik dan sukses. Jales Feva, Jaya Mahe.